The time has arrived, so may we please start in traditional form. And let me say to you, silence in court, and please rise. The ashes will now be brought in by Petrus. Baie dankie, Petrus. May I also please ask for a moment of complete silence. Thank you, you may be seated. Vriende, die geluid wat u daar buite hoor, dis 'n kraai wat so gaap. Verskoon hom maar vir vanmôre. Ek nooi u nou vriendelik uit om te ontspan, terwyl ons die verrigtinge hier gaan open op gepaste manier. Corneille gaan nou vir ons Koos Du Plessis se gebed sing. Baie dankie, Corneille. Môre.
Baie dankie Corné. I believe that we're all in the correct mood now. May I please apologize to everybody present here if I'm talking too loud. But dear friends, this is something which I have learned from my dear friend Kobus Boyens. He always used to say to the litigants in court, before we even started with a session, he used to say to all of them, if you are not going to shout at me, then I'm going to shout at you. That was Kobus. Ek en Kobus Boyens was vir baie jare lank broers in meer as een opsig. So het ons mekaar byvoorbeeld as broer aangespreek in die kerk, maar ook op 'n ander forum waar ons saam gedien het. May I please say that it is an enormous honor to be involved here today. But at the same time, ladies and gentlemen, it is also a very heavy burden, because Kobus and I did not only work together for many years, we also had been devoted friends in Christianity, and that is what stood out. Goeiemôre, liewe vriende. Baie dankie vir u gewaardeerde teenwoordigheid vanmôre. Ek mag dit seker maar sê met die verlof van die leierouderling, ons kerk was lanklaas so vol. May I please extend a word of welcome to all those overseas in Netherlands and everywhere else who is tuned in to this ceremony this morning. Begin my ook in die eerste plek dan om my innigste simpatie met u as familie, maar dan ook nader aan die huis with you Fern, Suzanne en Kobus. Mag ek asseblief vir julle sê, ons innigste simpatie. We all know, friends, that it is not easy for a close-knit family like yours to say goodbye to a beloved member. But this is where we are today. Beloved ones, may I please greet you in the name of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, the same Jesus who said, I am the way and the truth and the life, from now on and into eternity. Amen. Vriende en familie, laat ons tog asseblief vanmôre hierdie sombere geleentheid ophelder met die Bybelse woorde wat altyd waar is. En ek wil graag vir u aanhaal daardie woorde in Romeine 14 vers 8 wat vir ons dit uitspel en vir ons vanmôre opnuut kom sê, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dit is die diepste troos vandag. Luister mooi. Kobus het nie in die chaos van 'n noodsituasie net eenvoudig verdwyn nie. Hoegenaamd nie. Nee. Want hy is oorgegee aan die hemelse Vader, aan wie hy reeds sonder twyfel sy hele lewe toevertrou het. And I would just like to say, on behalf of the rest of the family, and also myself, Fern and the others, be strong today, and take comfort in the wonderful knowledge that the second coming has already dawned for your beloved Kobus. Vandag staan ons hier, liewe vriende, met swaar harte. Want ja, ons sê die dood kom te gou.
Selfs op 78 kom die dood vir ons te gou. Selfs wanneer iemand se lewe vol geloof, vol trou en vol vriendskap was. Kobus se aardse reis is voltooi, maar nie sy lewe by God nie. Ou sagmoedige Neelsie, jy onthou vir hom. Hy was 100% in die kol toe hy gesê het, onsterflikheid kom eers na die dood. En dit is so. Dit is so waar. I was exceedingly privileged to have known Kobus Booyens personally in many of his facets. Yet, when I paged through all the information that I received about him over the past week, I realized that I knew so little about him. And I realized that there were still so many things about him that I should have known. Here was a man of stature. Not so much in body, no. But in his presence, for sure. Everybody knew when Kobus was in the room. Faithful to his God, faithful to both his wives through his lifespan for many years. Since the 8th of December 1973, when he got married to Gerda, and then that was in Postmasburg, and then again since the 4th of May 2013, when he got married to Fern here in Pietermaritzburg. And yes, he was also very faithful to the exceptional upbringing of his two children, and also the loving care and spoiling of Fern's daughter, together with her husband and child. I remember with absolute clarity the day when Kobus and I and many other Afrikaners stood together at the Voortrekker Hall at Sailager, when we all cried out at the top of our voices, "Ons vir jou, Suid-Afrika." That was Kobus Booyens. He was not just an ordinary person. He was a man of character in and out of the courtroom that I can vouch for. And dear family, just before we turn to the Bible, I would also like to say this, with due respect to my friend Kobus. He clung to this earthly order well beyond his 78th birthday. He was born on the 14th of September 1947. Now that in itself, ladies and gentlemen, that in itself is an achievement. It is no small achievement. And I say it with a lump in my throat. I say, well done, Kobus. I'm personally aware of the physical challenges in his life. He had many of those. About 10 years ago, whilst we were doing the circuit court in Margate, Kobus became sick late at night. That was when we celebrated his 69th birthday. Luckily, his son Petrus was present, and he took him to hospital, where he was admitted until late the next day. And I recall Kobus saying to me that afternoon when he came out of hospital, he said, "Hospital is not a nice place. Stay away from there as far as possible." And I know that was also part of his motto. Maar dierbare vriende, ons moet vandag hier besluit of ons hierdie diens 'n roudiens wil noem en of ons dit eerder 'n verlossingsdiens wil noem. En ek het geen probleem om dit 'n roudiens te noem nie. Want julle as familie is sekerlik baie hartseer oor Kobus se afsterwe. Maar dink ook daaraan asseblief, hy is op die 26ste Januarie vanjaar verlos
in meer as een opsig. Hy het swaar gekry. Fern still told me yesterday, Kobus het swaar gekry. He suffered. Ja, en daarom kan ons dan ook vanmôre, liewe vriende, glimlag in die wete dat sy pyn, sy aardse pyn verby is. Eerstens beleef hy geen lyding meer nie. En tweedens weet ons almal dat Kobus Booyens as 'n verloste siel hierdie aarde verlaat het. Hy was ernstig oor sy Christenskap. Ons kan amper met respek sê, dierbares, Kobus is verlos uit hierdie tranendal van hartseer van sy menslike bestaan. So ja, kom ons ontspan en ons neem met vrede in ons harte afskeid van hierdie wonderlike man, hierdie man wat gelewe het vir sy kerk, wat gelewe het vir sy God, vir sy familie en sy naaste. But Fern, Suzanne, Petrus, it is unfortunately a fact. Today, here, is a final farewell. We cannot postpone it for any longer. However, there is one thing that I want to impress very clearly upon you this morning, and that is to say, the death of a believer is not meaningless. In similar vein as what number 666 is the mark of the beast, so, dear ladies and gentlemen, earthly death is the mark of fullness. Yes, it carries the mark 777, which is one more than 666. Remember, as I said, what Langnooraffen said? Immortality starts after death. And moreover, Psalm 116 verse 15 says, "Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful ones." What powerful words. Fern, this does not mean that the Lord takes pleasure in Kobus's death. Far from it. But it does mean that no believer's passing is without meaning before God. Kobus's life surely was precious to God, and therefore his death is also in God's hand. Yes, and he carries the mark 777. Voordat ek myself kans gee om bewoord te raak, moet ek eenvoudig baie dankie sê aan Rina van Tonder en haar helpers het ek gister gesien, wat verantwoordelik is vir hierdie pragtige blomme hier voor in die kerk. Ek is daarvan oortuig dat Kobus se hart baie bly sou wees. Dit sou hom baie bly maak om te weet dat daar op so 'n tasbare wyse van hom afskeid geneem word. Ai, en dit is so mooi. It is now my pleasure to introduce you to the man behind the organ at the back, Patrick Harty. Patrick, we haven't had the privilege of meeting yet, but you are so welcome in our church this morning. Vriende, ek wil vra dat ons sal opstaan. Die woorde van lied 292 is op die program. Kom ons sing dit hartlik saam en ons staan daarvoor. Baie dankie. Enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here,
niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seel dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Baie dankie, u kan maar sit. Vriende, ek vra nou dat ons in alle eerbied ons hoofde sal buig en in gebed tot die Here toetree. Lewende Jesus, ons bid, Here, dat die woorde uit hierdie pragtige lied nie by ons wat hier sit vandag 'n hart van klip sal aantref nie, maar eerder, Here, 'n sagte hart wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U. Dankie, 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 Here, dat U ons enigste troos in lewe en dood is. Laat ons werklik ervaar dat U ons Vader is, dat U ons Verlosser is, wat namens my goeie vriend Kobus ook gesterf het en weer opgestaan het, en dat U deur die Gees ons harte verlig, sodat vanoggend U stem hard en duidelik kan hoor. Amen. Vriende, ons kort skriflesing kom vanmôre uit Matteus 25 vers 32. Ek het lank hieroor nagedink en toe het ek besluit, dit is werklik nie nodig om 'n lang, ingewikkelde boodskap uit die skrif vir u vanmôre aan te bied nie. Want Kobus was 'n doodgewone, doelgerigte mens met 'n onwrikbare geloof. Hierdie skrifgedeelte sê eenvoudig in vers 32: Al die nasies sal voor hom byeengebring word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos 'n herder die skape van die bokke skei. Vriende, daar's geen twyfel nie. Dit wat ek nou net vir u beskryf het, sal die grootste hofsaak van alle tye wees. Daar sal meer as 600 biljoen mense in die getuiebank, in die beskuldigde bank staan. Ja, en Adam en Eva sal ook daar wees. Geliefdes, ons neem vandag afskeid van 'n man wat sy lewe lank in Howe deurgebring het. Dit was sy werksplek, 'n pak klere en 'n toga. Dit was sy werksuniform. 'n Advokaat, ook 'n voorsittende regter, wat reg en geregtigheid baie ernstig opgeneem het. Hy het 'n week voor sy dood nog vir my in 'n oomblik van helderheid gesê: Louis, moenie dat die Bali-raad jou rondvoeter nie. Nou vriende, sy woorde was nie heeltemal so ingekleer nie, maar dit is wat hy gesê het. En dit is hoe ernstig Kobus sy werk opgeneem het. Daar op sy sterwensbed het hy gedink aan sy werk. Hy het geweet elke hofsaak
is 'n saak van erns. Elke saak het getuienis. Elke saak het 'n uitspraak, 'n judgment. En geen uitspraak is ligtelik nie. Maar die skrif herinner ons ook daaraan dat daar 'n hofsaak gaan kom wat alle ander oortref. Ja. Kobus se familie het spesiaal versoek dat ek moet noem dat hierdie vers 32 vir Kobus van 'n groot belang was. In English it says, all the nations will be gathered in front of him. He will separate them from each other, just as a shepherd separates the sheep from the goats. Ladies and gentlemen, in that court case that we're talking about, there will not be any applications for leave to appeal, or LTAs as we name them. There won't be any appeals. No second judge will be asked to concur with the judgment of the first judge. No. There will only be one judge, and his judgment will be valid forever and ever and ever. There won't be any Stalingrad techniques. There won't be any postponements. No objections when the name Billy Downer comes up. Nothing. The only judge will be Jesus Christ. And his judgment will be fair and just. But the nice thing about it is, ladies and gentlemen, that his judgment will also be filled with mercy. How wonderful is that? Die maatstaf van daardie oordeel is nie geleerdheid, posisie of aansien nie, maar liefde wat sigbaar geword het. 'n hand wat gehelp het, 'n hart wat omgegee het, 'n lewe wat getuig het van barmhartigheid. En dit was presies ook die maatstawwe wat Kobus Booyens nagestreef het in al die hofsaake waar hy betrokke was. We take leave today of a very solid, well-respected lawyer in South Africa, but we trust him today in the hands of the one and the only Lord Jesus Christ, the one and the only perfect judge in heaven and on earth. And we find proper comfort this morning in the fact that this very same judge is also our Redeemer. He's not only a judge, he's also our only Redeemer. One who judges us with truth, but who also shares with us ever ongoing mercy. The same mercy that he has bestowed upon Kobus Booyens. Voordat ek amen sê, wil ek nog net een versie lees vir u asseblief, uit Johannes 17 vers 24. Maar luister mooi, want dit is 'n baie kragtige versie. Jesus self is aan die woord, waar hy sê, Vader, hy bid tot sy hemelse Vader, waar hy sê, Vader, ek wil graag hê, dat daar waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees. I have no doubt whatsoever that this is exactly what Kobus wants to tell you and me this morning. He says to us, ek verlang na julle. I'm longing for you. Kobus sy uurglas het leeggeloop. Ja. Maar toe hy sterf, was dit egter nie die laagtepunt van sy lewe nie. No, because this is the peak of his journey to eternal glory. My dear brother and sister, you know this, but let me say it again. Death instilled no fear whatsoever with Kobus.
nothing. Die deur agter hom was toegeklap toe hy gesterf het. Toegesluit, maar die een na die ewigheid toe was vir hom oopgesluit. Sy rugsak vir die ewigheid was toe reeds gepak. Dierbare familie, dit is wat gebeur het. Ek glo dit met my hele hart. And I also want to make the statement that Kobus' soul went directly to the Lord. That moment when he died. Do you remember what Jesus said to the criminal who was on the cross next to him? He said to him, today you will be with me in paradise. Not tomorrow, Fern, Suzanne, Kobus, Petrus, sorry. Today. And today for Kobus was on the 26th of January 2026 at 07:50 when he passed on. Dear friends, we are all on our way to heaven with great expectation and yes, a burning desire to praise the Lord eternally. But you know what? Kobus is already there. Kobus, I'm so jealous and I envy you, your privileged position. Amen. Laat my asseblief nou toe, dames en here, om so 'n bietjie uit te wy oor Kobus Booyens, die aardse mens. Wat daarin kon slaag, en nou moet jy mooi luister, wat daarin kon slaag om vir hom 'n splinternuwe bakkie te koop, omdat hy 'n staatsgetuie vir 'n week lank onder kruisondervraging gehou het. Freddy, hierdie feite is nie uit my duim uitgesuig nie, dit is die waarheid. He was only 45 years old when his mother, Tanihani, died in 1991, and he was 50 years old when his dad, Wimpit, passed away in 1997. Ja, vriende, en dan mag ek asseblief tog nie nalat om te sê dat hy 'n kranige hengelaar was nie. Ek het dit gister vir sy kinders ook gesê, en ek wil dit weer herhaal, dit is sy skuld, vriende, dat ek nie vandag hierdie skouer van my kan gebruik nie. Because I was compelled to go fishing with him 5 o'clock in the morning for 4 weeks in a row every day. Come hail or sunshine. Ja, en toe aan die einde van die 4 weke toe weeg sy grootste vis ook nog 2 gram meer as myne. Maar vriende, die grootste swak plek in sy mondering was egter sy onuitputlike liefde vir jag. En dit was volgens hom die grootste oorsaak vir sy gehoorverlies. Maar ons kan daarom sê, gelukkig het hy homself nooit in die voet geskiet nie. Gasvryheid was een van sy sterk karaktereienskappe. Hy het altyd vir my gesê, Louis, ek sal betaal vir die kos, want my S&T is meer as joune. You all know what S&T is, that is the pittance that you're being paid by the government. Hy het altyd gesê, my S&T is groter as joune. En ek weet hy het nie die waarheid gepraat nie, want ons altwee se S&T was R5 per dag. Maar dit was Kobus. Ja, en weet jy wat? Waar was vir Tinus Haven gehou? Kom sien ek hom nou nie. Tinus, steek op jou hand asseblief. Dankie tog. Kobus was van jongs af 'n vuurvreter, vriende. Sal ek ooit die dag vergeet, daar in 1985, toe hy en ene Tinus Havenga, wat nou net sy hand daar opgesteek het, tydens 'n kultuurvergadering, 'n baie ernstige vergadering hier in Pietermaritzburg, dat hulle twee so aan mekaar gespring het gedurende die vergadering, dat ek, arme voorsitter, geen ander keuse gehad het nie, as om hulle albei uit die vergadering uit te stuur en te sê, loop koel af van die buitekant. En hulle het ewig gedwee uitgeloop, en na 5 minute weer teruggekom, die grootste vriende wat jy kan kry. Dit was hulle. Kobus never went to court without doing his homework properly. It so happened that he once defended a person on a very serious charge.
And that person is here today. I don't have his permission to mention his name. But in that case, dear friends, and these are also facts. Kobus walked the extra mile and he consulted the minutes of management meetings held at this church, this very church. And as a result of what he found here, he was able to prove to the court that at the time when the alleged offense was committed, the accused was at a meeting here in this church. Yes, and may I say, that was exactly the time when Kobus bought the new bakkie. Something that always impressed me was the way in which he was able to play around with words. He was a master at that. We once sat in a murder case where the evidence was clear that the victim was going to die, irrespective of whatever action was going to be taken by the accused. And I remember Kobus saying to the state advocate, "Don't try to rearrange the deck chairs on the Titanic." Lovely words. Because he said the destiny of the victim was already determined. Lovely. And then, of course, I may not neglect to mention his dear wife, Fern. She stood by him through thick and thin. A few times that we visited Kobus, we noticed that. Thank you, Fern. J.J. Langenhoven van hierdie selfe ou het gesê, 'n kwaai vrou is baie goed vir 'n man, want dit laat hom verlang na die ewigheid. But this is not at all what happened in this case. For this is not true about you because you always treated him and respect him with dear love. And I was witness of that. Kobus se naaste familie is die volgende. Hy word oorleef deur sy vrou Fern en sy twee kinders Susan hiervoor en Petrus hierso op die kant. Hy word ook oorleef deur Fern se dogter Sam, haar man Paul en hulle seun Seth. Hulle is in Australië. Seth used to call Kobus Oupa. So that is how the relationship was. Susan is getroud met Julian Lavanya. Kan ek nie daarvan mooi uitspreek nie. Hierso voorsit hulle en Petrus is getroud met Jolandi. Al vier van hulle is teenwoordig vandag. Kobus se suster Charlotte, ek het haar hier gesien. Daar sit sy. Ons het nog nie die geleentheid gehad om te ontmoet nie, ons sal. Getroud met Christo Dippenaar en hulle is al twee teenwoordig vandag. Welkom. Kobus se oorlede vrou Gerda, sy jongste suster Arina Skuman, daar sit sy, baie dankie, en haar verloofde Willie van Skalkwyk is ook teenwoordig. Baie dankie. To the entire family present here, I would like to end off by saying this. You don't have to be strong today. I can well imagine the special place that this wonderful man held in your lives. And I know of the love between him and his wife and his children. He never stopped talking about them. And of course he had a lot of enemies as well. There's no lawyer in the country who hasn't got enemies. But now the final reality, the final farewell has become a reality. For me, as an outsider, it may not be so difficult to speak about this, but I know for you it must surely be deeply, deeply painful. So if you feel like crying, just let go. Remember, just one thing, the Bible is honest about the pain of farewell. But the Bible is equally honest about the hope which is far stronger than the grave. But of course it is a fact that for the family and friends and fellow believers, there always remains this emptiness
when somebody is taken away. Fern, this man who shared a house with you for more than 12 years is no longer there. And the Lord does not promise that the pain will disappear immediately. But just look at this promise in Psalm 34 verse 19, where it says, "The Lord is close to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit." What wonderful words. God Himself carries the sorrow together with you today. Let us pray. Ons dank U, liefdevolle Hemelse Vader, dat ons vandag hierdie oorwinningsdag kan vier, waar die patriarg van hierdie familie finaal te ruste gekom het, hierdie wonderlike, liefdevolle man, wat vir soveel jare sy hele wese gegee het vir die vredevolle funksionering van hierdie godvreesende familie. Dankie Here dat U vir Kobus vir soveel jare gespaar het. Dankie vir die pragtige voorbeeld waarmee hy elke dag van sy lewe sy familie gelei het op die pad van geregtigheid. Here, dankie vir al die wonderlike dae wat hy kon beleef wanneer 'n nuwe baba sy of haar verskyning gemaak het. Ja, of wanneer 'n bruid aan haar toekomstige man afgestaan is. Dankie vir die Christelike voorbeeld wat hy derentyd vir sy familie gestel het. Ja, Here, dankie dat U vir Kobus Booyens en vir elkeen van ons in hierdie gebou so lief het, dat U U enige gebore seun vir ons kom gee het, sodat Kobus en elkeen van ons wat in U glo, nooit ooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe saam met U sal ervaar. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir regter Piet Besuidenhout om 'n lofrede te lewer. Ek dink jy almal weet, maar hy was ook 'n baie goeie vriend van en 'n kollega van Kobus. Baie dankie regter. Jy kan daardie luidspreker, 'n mikrofoon gebruik as jy wil, maar Annelien het ons 'n Daar het ons vir die mikrofoon. Baie dankie. Net waar jy wil. As hy aan. Solank die kamera's jou net kan optel. Is hy aan? Hy is aan. Dankie. Hou hom maar 'n bietjie naby, hoor. Ek het gevra om 'n paar woorde oor Kobus te sê, veral oor sy tydperk by die Bali. Die Bali wat algemeen bekend is en baie mense wat nie weet nie, is maar die vereniging van advokate in Pietermaritzburg. Het is moeilik om woorde te sê in 'n kort tydperk oor so groot legende van die Pietermaritzburg Bali. Kobus het in die laat 70er jare by die Bali aangesluit en het oor die 40 jaar by die Bali gepraktiseer. In 1990 is hy die status van senior advokaat verkry. Hy was op daardie stadium een van die min senior advokate in Pietermaritzburg en het ook daarna verskeie kere in die Noord-Kaap en ook hier in Pietermaritzburg en omgewing waargeneem as regter, tot hy naderhand nie meer kon nie. Ek het Kobus in 1985 ontmoet, toe ek by die Bali aangesluit het. Ons het dadelik goeie vriende geword, en 'n vriendskap wat sterk gebly het, tot hier op die laaste. Ek het baie mooi herinneringe van ons gereelde kuier saam, nie net by die werk, waar ons elke dag saam middagete geniet het nie, maar ook eers saam met Gerda
en toe later saam met Fern en Amanda. Hy was, soos ek nou gesê het, 'n goeie vriend, maar vir my was hy ook 'n mentor. En iemand wat ek respekteer het en vir my baie gehelp het. Hy was 'n uitstekende regsgeleerde met 'n baie breë kennis van die reg. Hy het ook 'n kennis van die meeste onderwerpe wat daar was gehad, omrede hy so lief was vir lees. En hy kon vir jou oor omtrent alles iets vertel. Veral Herman Charles Bosman. Kobus het vinnig enige stelling gesnap en was baie vinnig met 'n antwoord. Hy was spitsvondig en kon gou sy sienswyse met ander deel. As gevolg hiervan was hy uitstekende kruisondervraer, wat ook al vroeër nou genoem is. Hy het dit geniet om op sy kalme manier 'n getuie in 'n hoek te dryf. As gevolg hiervan is hy by die balie die bynaam gegee van die giftige dwerg. Hy het ook die vermoë gehad om van ons kollegas koddige en gepaste byname te gee. Ek gaan hulle liewers nie nou almal noem. Dit is my voorreg om gereeld saam met hom te verskyn as sy junior. En die saak waarna verwys was van die bakkie wat hy gekoop het, was ek juis sy junior gewees. Die voor 3 maande geloop. En dit is ook waar ek die voorreg gehad kry het, die Kobus vir my rooi sak gegee het. By die balie was hy geliefd en gerespekteer deur al sy kollegas en ook deur die regters. Hy was altyd bereid om lede van die balie te help en te adviseer. As hy nie dadelik kon die antwoord gee nie, was hy kort daarna by jou in jou kamer. Met die gepaste sake. Maar daar was ook 'n ligter kant aan Kobus. Een van ondeentheid en die liefde om lekker te kuier. Dit kon ons saam doen. As 'n poes gebak moes word op 'n kollega, dan was hy die middelpunt daarvan. Soos byvoorbeeld een kollega wat lief was om altyd sy deur oop te stamp, is die deurskaniere afgedraai en toe die persoon die deur oopstamp, toe beland beide hy en sy deur op die vloer. Die middag het Kobus maar weer die skroewe gaan terugdraai. 'n ander kollega het 'n nuwe motor gekoop. Was baie trots daarop. Kobus en sy medebeplanners het onder die engine gaan olie gooi op die vloer. Die kollega het dit gesien, die kar omgedraai om seker te maak dat die engine nou aan die ander kant is. Toe word daar weer olie gegooi. Die handelaar is gebel, uitgetrap oor hierdie motor en hy is in die garage gaan toesluit by die huis. Dit was Vrydag dat hy nie mag ry tot Maandag nie. Die naweek het ons gaan jag en die Saterdag aand het Kobus beken wat hy gedoen het. Die persoon het dit gelukkig in 'n baie goeie gees gevat. Soos reeds ook genoem is, was hy baie lief vir jag en visvang
en dat hy ook lede van die balie betrek daarbey. En dit daar gereeld, laat lede van die balie saam gaan visvang en kon gaan jag. Dit is juist by een van hierdie visvang episodes met die bakkie op die wilde kus, dat Kobus vasgesit het, en een van ons kollegas se seuns om die bynaam Oom Duffy gegee. Sy gehegtheid aan die balie het hy getoon aan sy loyaliteit en betrokkenheid by die bale. Hy was verskeie kere voorsitter en ondervoorsitter met tye van die Pietermaritzburg balie en ook die Natal en later KwaZulu Natal balie. Hy was goedhartig en altyd gereed om iemand te help. Om maar net 'n voorbeeld te noem, gedurende die geweld in die townships in die vroeë 1990s, het hy gesorg dat een van ons getroue en geliefde werknemers, Gertrude, by die balie, verblyf in die stad kon kry, en laat sy dit kon ontvlug. Hy was 'n groot ondersteuner van die meenkamer, was altyd daar met relevante tye, as hy nie in die hof was nie. En dit was altyd 'n plesier, om dan in die meenkamer te wees, wat oor die kwinkslaag, wat daar sou wees, wat van hom gekom het, van Kevin Swain en Piet Joubert. Dit het ons almal laat ontspan van die dag se gebeure. Ons was saam in 'n groep 6. En meeste van ons het geniet as ons dit kon doen om middagetes te gaan eet en saam te kuier. En is toe ook deur hom gedoop die naam Vrotkol. Hy het nooit 'n funksie van die balie gemis nie. En altyd een van die laastes om huis toe te gaan, en ek moet ongelukkig erken, ek saam met hom. Dit is soos 'n voorval waar ons ook so laat by die huis gekom het, en Gerda nog wou hom toespreek daaroor wat hy vir haar gesê het, hier's my diktefoon, sit dit daarop, ek sal môre luister. Hy was 'n groot gees en 'n legende van die balie. Dit is vir my regtig jammer dat die jonger geslag nie die voorreg het om saam met hom en die ander ouerlede wat ek reeds genoem het, by die balie te kon gewees het nie. Daar's nog baie staaltjies wat ek kan vertel, maar ek dink ek het nog nou genoeg gesê. As mens kyk na die mense wat hier is, en hoeveel wat ek hier sien, is dit vir my baie duidelik 'n bewys van hoe geliefd en gerespekteerd Kobus by die balie was. Ek moet ook net meld dat van ons oud kollegas my gekontak het en gesê het, hulle is baie jammer, maar hulle is uitstedig. En dit was hulle grootste wens om vandag ook hier te kon wees. Mense soos Piet Koen en Trevor Govan en Piet Joubert. Kobus en ek het baie saam gekuier, en ons vrouens. En as hy geloop het, dan het hy altyd vir my gesê, bye Piet. I would also like to
say thank you to all the colleagues and others, which I'm not aware of, which have assisted Cobus and Fern over the past months in these difficult times. Net soos Cobus vir my gesê het, baie, sê ek ook nou, baie my goeie vriend, ek gaan jou mis. Nou jou beurt om jou sê te sê, en dan kan jy sommer met bedanking kom doen. Kom staan hier asseblief, die mikrofoon werk baie beter. Kom staan net hier. Het was nie die enigste wat kort was nie, maar okay. Ja, so klank af. Kan jy hoor? Kan jy die klank opset? Okay, kan julle my beter hoor nou? Okay. So ja, my pa en tannie Lydia het altyd vir my gesê as ek met hulle raas as hulle te veel drink, Petrus, jy moet 'n predikant raak. So tannie, pa, ek staan nou hierso. Those who know me know I'm not a man of many words, but please allow me a few words on behalf of our family. And I'll also follow your advice and cry if I need to. So just allow me. First from Fern. Cobus, my husband, my liefie. We met on a dating site, which a co-worker put me on against my will. When we worked on Saturdays, she would look for a possible match for me. Oh boy, I did not know what I was getting into when I met this short man who was very short, smoked, and very Afrikaans, all of which I was not looking for in a man. So that was how our dating started, when I agreed to meet him at Frankie's. Cobus was this dynamic man in a very small body, and yes, I was taller than him. A tug-of-war game we always had. Who was taller? So he became Shorty, Liffy to me. The one day I heard that he was known at work as the poisonous dwarf, die giftige dwerg. To me, there was no poison, just a very caring, loving man. We had good times, sitting in the kitchen till late, talking and drinking too much wine. Cobus was a great fisherman and taught me to fish, which I did not do so well. We had some good adventures throughout our marriage. One of our highlights was when my daughter had a baby boy, and he was now Opa. We had a wonderful holiday in Germany, and we laughed so much when we fell on the snow in Zugspitze. Life with Cobus was an adventure. We would be driving along, and suddenly he would announce we had to pull over. It's an emergency. And he jumped out to relieve himself. And so a taxi full of passengers stopped and witnessed what Liffy was doing. Cobus had no airs and graces. You accepted him as he was, and that was someone who did not try to live up to the neighbors. He was kind and loved by all. He did not pretend to be anything else. So, my Liffy, you are not with us anymore. I took you as my husband to do the best I can for you. And after 12 years, you are no longer with us. Now all I could say about darling Liffy. Fly, do not fear. Do not waste a breath. Don't shed a tear. Your heart is pure. Your soul is free. Be on your way. Don't wait for me. Above the universe you will climb, on beyond the hands of time. The moon will rise, the sun will set, but I won't forget. Fly, little wing, fly where only angels sing. Fly away, the time is right. Go now, find the light. I love you, Shorty, and I shall miss you. Your loving wife, Fern.
van my en Suzanne. Liewe vriende en familie, vandag vereer ons die lewe van Kobus Booyens, 'n man wie se karakter en wysheid 'n blywende merk gelaat het op almal wat hom geken het. Hy was 'n regsgeleerde in murg en been, 'n pa, 'n vriend, 'n versorger, 'n natuurliefhebber, 'n kosmaker, 'n handyman en 'n mens met 'n siel van lag en liefde. Maar bovenal was hy uniek Kobus. Iemand wat die lewe voluit eerlik, sonder halfhartigheid en op sy eie unieke manier geleef het. Reeds op skool het Kobus geweet hy wil 'n advokaat word. Dit was nie 'n droom wat gewissel het soos die jare aangestap het nie. Dit was 'n roeping. Hy het die reg verstaan as 'n waarheidstelsel, 'n manier van dink, 'n taal van geregtigheid. Jare later, toe sy oorlede vriend, Russell Fisher, speels vra, wat sou ons word as ons kan kies, het ons kinders drome opgetower. Helikoptervlieëniers, wynmakers, veeartse. Kobus het sonder huiwering geantwoord. Dan sou ek net die sake gedoen het, wat vir my werklik interessant was. Hy sou dus presies dieselfde loopbaan gekies het, net nog fyner afgestem op die sake wat op sy hart aangegryp het. In die hof was Kobus ernstig, deeglik en beginselvas. Hy het die respek nie geëis nie, maar verdien deur voorbereiding, helder denke en onwrikbare integriteit. Hy het egter nooit gedink hy is belangrik omdat hy advokaat was nie, en hy het nooit toegelaat dat 'n titel afstand skep nie. Hy het almal dieselfde behandel, met respek en opregtigheid, regter of klerk, vriend of vyand. Vreemdeling, ekskuus. Vir Kobus was niemand bo of onder nie, almal was net mense. By die huis was Kobus die grapjas en vermaker. As die das afgekom het, was dit kortbroektyd en die skoene het afgeskop. Sy skoonsusters, Corrie, Koekoes en Arina, het hom liefdevol broer genoem, want dit is wie hy vir hulle was, nie aangetrou nie, maar familie van hart. Tussen sy suster Charlotte en haar en Christus se kinders was hy heeltemal uit sy kassie en was sy vermaaklikheid dikwels die middelpunt van aandag. Kobus het min woorde nodig gehad om baie te sê en sy sêgoed was eg aan hom. 'n Kat kan deur 'n sleutelgat klim. 'n Kort pad na waar daar 'n wil is daar 'n weg. Die enigste ding wat van bo af begin is wanneer jy 'n gat grawe. As herinnering dat jy nederig onder begin en jou pad eerlik opwerk. Kort, snaaks, maar diepwys, tipies Kobus. Hy het die lewe op sy manier geleef. As Kobus 'n idee in sy kop gekry het, het hy nie gewag nie. Hy het oorgegaan tot aksie. Hy was 'n self-aangewese handyman. Vindingryk, prakties, soms dapper tot impulsief en selfs 'n bietjie onverantwoordelik. Die uitvoerings was nie altyd netjies en soms het hy meer skade veroorsaak as herstelwerk gedoen. Maar hy was 'n man wat 'n oplossing vir enige probleem kon vind. Toe Gerda siek geword het Kobus die rol van versorger op hom geneem. Hy was nie perfek georganiseerd nie, of metodevas nie, maar hy het vasgebyt. Hy het eenvoudig deurgedruk, saam met haar, dag vir dag, in 'n tyd van ekstra swaar, veral met ons twee op universiteit. Sy manier van sorg, om aan te hou stap, om daar te wees, om nooit tou op te gee nie. In die kombuis was hy ewe onverskrokke. Sy kookkuns was disse wat na sy smaak opgelewer. Nie noodwendig na ons nie.
die slap hakskientjies, viskoekies op Sondagoggende, Captain's Cabin hoender en sy potjiekos, 'n avontuur in 'n pot met veel te veel bestanddele. Oupa Dirk het altyd gesê, die droë perskus is die 27ste resep. Dis hoe Kobus gekook het, 100% Kobus. Hy was definitief nie 'n man vir fyn proeweretes nie. Nadat hy een aand teensinnig by 'n deftige restaurant gaan eet het hy op pad huis toe gesê, ek hoop die paaikaart is nog oop. Wanneer daar gesonde kos op die ontbytspyskaart verskyn het, was Kobus se reaksie teenoor sy swaar Gert Kordier. Swarrie, kom ons gaan eet vinnige pub lunch. Die yoghurt en vrugte maak 'n man honger. Kobus was 'n wandelende ensiklopedie. Trivial Pursuit saam met hom was 'n hele ander sport. Hy het antwoorde geken waarvan ons kinders nie eens geweet het daar's vrae nie. Dit het soveel keer so geëindig. Pa, nou gaan ons jou wiggies begin steel, sodat ons ook 'n kans kan hê. Hy het 'n passie gehad vir geskiedenis en in 'n spesiale belangstelling in wêreldoorloë. In 2019 het hy die voorreg gehad om saam met Fern by my en Jolandi te kom kuier in Duitsland, om self deur die plekke te stap waar soveel van daardie geskiedenis plaasgevind het. En in sy woorde, die beste dae van sy lewe te hê. Een van sy groot helde was Winston Churchill. Kobus was veral lief vir Winston se bekende sêgoed en het gereeld daarna verwys. Nie net oor oorlog nie, maar lewensraad, vol humor, durf en volharding. En dan was daar sy liefde vir die bos. Sy geliefde Tonsing vriende, Lydia, Sponny en Ronald. En sy plaas Happy Lands in Hoedspruit was een van sy gunsteling plekke. Hy was in sy element met sy 72 geweer op sy skouer. Stap in deur die bos op soek na 'n bok of 6 om te teiken. Met 'n rooibok in sy vizier was hy gefokus, eerbiedig. Jag was vir hom nie net skiet nie. Dit was stilte, tradisie en 'n diep verbintenis met die natuur. Kobus was meer as 50 jaar in Pietermaritzburg, maar sy liefde vir die dorp het al vroeër begin. Hy het besluit hy wil hier kom woon nadat hy as 'n pikstudent met oupa Piet en ouma Hannie deur die dorp gery het op pad see toe en gedink, dit lyk vir my na 'n lekker plek. Ek sal graag eendag hier wil kom bly. Daardie eerste indruk het nooit vervaag nie en hy was so gelukkig hier. Kobus het gesê, hy verstaan nie waarom mense wanneer hulle aftree wil wegtrek van die plek waar hulle lewe gebeur het nie. Jou lewe is hier, jou mense is hier. As kinders het ons 'n ongelooflike goeie verhouding met ons pa en mens gehad, met hom as pa en mens gehad. Hy het ons nooit as kinders hanteer nie. Wat net moes luister nie. Jy was geregtig tot jou opinie. En hy het dit nie net geduld nie, hy het dit respekteer. Met tyd het dit ontwikkel in iets baie meer as bloot pa en kind verhouding. 'n Vriendskap van vertroue, eerlikheid, lag en gesprekke. Dit was een van die kosbaarste nalatenskappe wat hy ons gelos het. In the later years, Kobus had a special life partner in Fern, whom he married in 2013. She was by his side during the seasons when his health began to change, and she cared for him with patience, loyalty, and deep compassion. Fern's presence brought him peace, and the way she looked after him was a quiet testimony of her love for him. As his children, we are sincerely grateful to the role she played in his life, especially during the times when he needed it the most. Kobus het soveel jassies gedra en elkeen met waardigheid.
die toga van senior advokaat, die kortbroek handyman by die huis, die voorskoot van avontuurlustige kok, die onmisbare jassie van eggenoot, pa, broer, swaar en vriend. In die familiekring was hy dikwels die middelpunt van aandag en vermaak. Die hoeveelheid snaakse staaltjies en stories, onduidig en eenvoudig, te veel om van vandag hier te kan deel. Maar juis in daardie stories leef hy voort in ons harte, helder en onvergeetlik. Kobus, jy het geleef soos mense durf leef. Op jou manier, eerlik, liefdevol, met humor en wysheid. Ons dra jou nalatenskap met trots in ons harte. Vandag, môre en altyd. Met baie liefde, Sadie en Petrus. Then little Seth, hi Seth, sent a poem from Sydney, Opa's poem. He would say good morning every time I saw him. My heart was filled with joy. I knew one day would be his last, so I always told him that I loved him. Every time I heard his voice, I became more happy. And he will always live in my heart, forever. And I know he will always live in my heart forever. And I know that he had a really good life and lived his to the max. So I want to live my life to the max too, just like he did. I loved him so much. Love, Seth. Okay, ek beloof ek's amper klaar. I would just like to say thank you to a couple of people. Of course, doing something like this, looking at everyone here, it's not possible to even start to say thank you on the behalf of our family, but please allow me a few words. Before we close, we would like to take a moment to acknowledge and thank a few people who played an incredibly important role in my dad's life in supporting us as a family. First, to Fern. Thank you for being there for my dad, through both the hardest and the happiest times. Thank you for joining us on holidays, for always being at his side, and for every Sunday call with the iPad, the booster, and a lot of patience, so that we could stay connected with Dad from far away. Your love and dedication meant more to him and to us than words can express. To Kobus, Monica, Jacob, and Celeste Kruger. The Krugers have always been there for us as a family. We always had a second home in Pietermaritzburg, and we were blessed with another set of parents in Kobus and Monica. People we could rely on during the best and the most difficult moments. Thank you for your constant love and support. Piet and Amanda Bezuidenhout, thank you for helping us find peace with the very difficult decisions we had to make towards the end. Thank you for visiting Dad so often and for every message you sent, keeping us up to date so that we knew what was going on, and for being such loyal and dear friends to him. To Dad's caregivers, Olga truly was an angel sent to us during Dad's final weeks. She treated him with such love, dignity, and respect that our entire family came to care for her very deeply in a very short time. And to Marianne and the entire team at the Nest, thank you for taking such wonderful care of Dad until his very last day. You went out of your way to keep us updated, something Suzanne and I deeply appreciated, especially being so far away. To Louis Radijn, Elisna, Henrita, Freddy van Tonner, and everybody from the NG Church. Thank you for helping us organize everything and for ensuring the service could be such a meaningful and beautiful tribute.
to Rina and Karin van Tonner and Etta Fischer for fighting this heat to give Dad these wonderful flowers. To all our friends and family traveling a long distance to be here today, thank you for your effort, your presence, and your love. To Samantha Kuhn for the catering, and especially for stepping in and taking control when there were so many things we had to think of. Then to Glenda Baker from Baker & Baker Funeral Homes for guiding us through the funeral arrangements with such care and professionalism. Thank you also to Kyle from DT Film Services for enabling us to send this dedication and this service to everybody around the world. And finally, to all friends, colleagues, and members of the community who offered support in so many ways, especially over the last few months. As I've said before, and I will say many times again, the people of Pietermaritzburg are a living proof what a truly loving and caring community should be. Thank you from the bottom of our hearts. I don't know why I always have to deal with long people. Thank you, Petrus. Much appreciated. Dear ones, it is now my profound privilege to introduce you to Rina van Tonder. You've heard her name many times. She is now going to pay a last tribute with the song Abide With Me. Thank you, Rina. Thank you, Patrick.
dankie. Vriende, ons het nou aan die einde gekom. Mag die God van alle vertroosting julle as familie se harte versterk, julle trane raak sien en julle dra met die vaste hoop en wete dat ons broer in Christus lewendig is tot in alle ewigheid. Amen. May I please announce now that the placement of the ash into the niche at the memorial wall at the back of the church will be done privately by the close family straight hereafter. Beatrice will be in charge of that ceremony. And whilst that is in progress at the memorial hall, each and every one is invited for tea, coffee, and refreshments in the hall. You're all welcome. The family will now first move out, and then everybody else is welcome to move out towards the hall. Thank you.